Khumulungni kherengbar saknai nogo kotal khlai kaisa panchakarma unit khulokjak sangrongsalao panda songchamani bisingtwi panchakarma therapy unit no phiyogwi nayangwi thangwi manjakwi kha TTIDC ni CEM Purnachandra Jamatia Narawai ongwi thangwi manjakwi kha TTIDC sakto bidakni samungjari phang adong EM Komal Koloi tei kherengbar saknai nogo tabuk je borok rok stroke ongjak paralyze ongjak bohokni bemar gwnang rokno magnano panchakarma therapy khlaijaknai khumlungni kherengbar saknai nogo yakung yak raksajak ochol choli mania lori mania sakni hamya bemar bohokni bemar amhai gwnang rokno phaino panchakarmani bisingtwi khlaino magnano therapy khlaijaknai malish khlaijaknai tabuk khumulungni kherengbar saknai nogo hini sai khwnarika Dr. Pinky Deborma. जों दिनै पंचकर्म थेरापि सेन्टार उद्बोधन खालायलायखा चिनोरो तुमा पंचकर्म दनरो साइमा खाना पंचकर्म तुमानो हिनाबो तो जों सिगांगो लिखा ताबो आं सानामु जोंगो कक्कजानामु जोंगो लुगुरनो जे पंचकर्म हुकाय शुधु थक बैमानि साइमाया पंचकर्म हुकाय कायसा चिनि शरीरनि गाहाम बररक जे चिनि शरीरनि मयला फैया चिनि शरीरनि जे Citra maniro, angkor thanya maniro, borok angkor ini nih sujud sudah tunggu jagawa. Tei je ruk kesam, jadi ocor, kora, komba, bas rungja, kopuk maya, bayak ruk tuku mana di seinya, onek semua bakery nih ruk, bahut ini tunggu ramai nongli tunggu, awak hai bakery ruk nih semua siapa pun jago nih mesin di sini, mano treatment hai mano, teh baksa tunggu bahut nih beram. অনেক সময় মাইজাওই বহজং জায়গা বা চিনি বহগনি সিদ্রা ক্ষীর পরিষ্কার রিয়া আবো হাইরং নব পঞ্চকর্ম বিসিংতৈ जो চিকিৎসা রিউই ओंखाय जों जतन नलुरनो अय जे चिनि ओ साखा बेदेगो चिनि फेरेंबार सियो फायै अबहाय चिकित्सा रनो नाहार फायतुन चिनि बररो हाकसालो थांना नाया दाबुक सा पर्यन्त जों अनो फ्रि अनो चिकित्सा रिउई दं हामबाय TTIDC ni Kherengbar hospital ini Uila sini hospital traditional mana sini ni rugi naik method traditional babe sini tongmong ini India ni rugi naik baik hela panchakarma ni orang bedek tong over sini dokter okai kenalan sini hospital Kherengbar hospital ini sini orang jaga staff kan yang sanai, yang sanai, mau sanai, apa tongcini dokter orang saya kenalan. Dia apa panchakarma adalah sinai orang mana orang panchakarma bayu luar orang sigo sari panchakarma treatment. Kecil ini orang Kherengbar sanai nobo sengui mana? Belikan hambai maya state di ayus bedek di nation bedek orang orang cuba mabagai tapi orang harap ni madam orang wahino cuma jago tu mana bagai belai kisah bagai ni health department orang jago tu mana bagai jadi apa tak kisah bedek sini cuma apa sama hai orang ni lalu lagi certificate game health game ni kemana Kherengbar hospital ni boleh mengikah orang cakap asal ni second position lalu lagi kemana Obo betul kisah bedek ini tay bercuka orang nanti bersebura yak mania studio kami yak obo songja akhir okno songjalo panchakarma itu terapi kaya panchakarma treatment kaya orang di mana mana alam bagai kubuni jaga roh senamai si orang tahun orang lain mana alam bagai Jadi macam tu ni sebenarnya kena hambai kalau hari Kherengbar sana kalau kontak dengan kamu baik itu dengan laiman kalau hari mana saja hambai. Tambah jaga je jadi panchakarma soalnya dia macam ni am jadi dulu kesan benefit kalau facility tong kesan benefit laiman kau macam je mana yang ono je mana yang ono silo maya. Hari bangai, angkau ini musuh through media di sini. Jadi ni orang, jadi mahai Kherengbar hospital. Jadi department ni, harus department ni, jadi orang solid tu mana.
situng siwani nango dei benefit mawani nango जों बेहायनो अर जागा जे प्रब्लेम फेस दंमोन रो जे असुबिदा दंमोन रो मेडिकल स्टाफ शॉर्टेज दंमोन रो जों बेहायनो कोनो जे मानसा बाकी खायनाय बिसांगो कोन बागै जों वानचोनि दंगो जों साम खायनो दंगो आं आसा खायो खायनाय साबसिनि खेरांगार हस्पिटाल अमो देबिसि दै बरा बराना फेसिलिटी माथो दै सुबिदा माथो कारण जोंबो बायरे लोगो जों आवायसा उत्तराखंड थांखा आरो उत्तराखंड बर' जतनो जि माने बर' बिथि हिसाब कायसे जोंनि जाब्रा कायसे माने जेखुनु जाब्रा नसे अर जागा सामनांगौ अर जागा सामनांगौ अर जागा सामनांगौ अमनबो बहाय खेता बे पूरा लाइफ से दामसने सास्tos दं यानि अमहाय आंना खुलुम जागौ बे जेमन पतंजलि जों जतन सिगौ माहाय आयुर्वेदनि मुंबाय प्रसेसिंग गायनो पतंजलि ताव वान गोसो फेमास जोंनि थांखा जों खायै दै गमनो जों जुदि कोनो गाहाम खालायबो तामसनाय बन खालामनो हाय केतो जों माने फेसिलिटी मानाय जेमन जों कन्ट्रेक्टरनि वान गोबां ट्रिटमेन्ट गैया जों आयुर्वेद बायदा ट्रिटमेन्ट होयो मस्त नुयो दं बेचिनो अर ट्रेडिशनली आगिन सिमने चले फाइदो जों माने साइन्स बायदोनो रिलेटेड गयो अथच बेगनि बाय हायके जों बना जों टेके हावनो ताबो कामयाब जायो चले दं जेबर जों ताबो आइएस डिपार्टमेंट नि बाय नि अन बाय बाके मिक्सअप खायना बाके दै डेभलप खायना जों खालायमान जोंनि अहर खायो जे जोंनि आम साइबाव मेडिसिनल प्लान जों सिनिया दंमाने दं ताबो जदि प्रपार ड्रेनिंग माहा प्रपार बरनो खायना एक्सपोजर रबो होय बरनो सिनि दं माहा के माहा बिथि अर जागा नांगौ माहा बिथि अर जागा नांगौ के सिनि तिफ्राव तो गोबां मानसि आइदेसि माहा जाग्रा नेनि बुंहां दं के तामसनाय ताबो सिनि बीपी कंट्रोल खायनायनि गोबां लाइ चाखा के हामफोर कोनो मालिश खायके हामफोर ऑयल खायनि कोनो मुख्य हामफोर अमो तो कायसे पार्ट ऑफ आयुर्वेद ने जोमनो जोंनि खेरां गारवा असु गाहाके फेसिलिटी मावै दंखा और जागा जोंनि आयुष डिपार्टमेंट नि बाय बे जोंनि लोगोराव मोनो सिखाय जे जोंनि डॉक्टर बेबी डॉक्टर फंबोय जेबे साम खाय दं बर' लोगि सिवानि नांगो थ्रु मीडिया हयने बुजु फायदि सुजुना फायदि अपॉर्चुनिटीज ना फायदि जोंनि अमनते जों गाहाम खायनाय बागै जतन साखा लायनाय गाते गोबां साया आसु नस्टिं जतन हांबाय